pitanju je vretenasti šaran koja je autohtona sorta za ovo područje. Po prvi put poribljavamo sa tom vrstom ribe i Dunav i naravno kanalskom mrežom hidrosistema. Poribljavanje će sigurno omogućiti ekološku ravnotežu i obogaćivanje ribljeg fonda. Sada smo dogovorili da ovde napravimo i pontone za pecanje da bi Sombor u svoju turističku atrakciju mogao da uvrsti i pecaroška takmičenja.